Matija Ljubek pripada onom dijelu hrvatskih sportaša koje bez ikakvog ustezanja možemo nazvati najboljim hrvatskim sportašima svih vremena. Iako je svoje posljednje olimpijske medalje osvojio prije 26 godina, 1984. i dan danas je najtrofejniji hrvatski olimpijac muški svih vremena. Osvojio je ukupno 4 olimpijske medalje, od kojih su čak 2 zlatne, a ima i 10 svjetskih medalja sa svjetskih prvenstava, od kojih su čak 4 zlatnog sjaja. Uspomena na Matiju Ljubeka ostala je u nagradi Hrvatskog olimpijskog odbora, ale i na Jarunu i kajak kanu klubu u kojem danas trenira i Nikica Ljubek. O ocu nam ovdje govori kao o svom prvom treneru. Prije je trenirao košarku, no znao je da u kanuu uz režim Matije Ljubeka jedino može postići vrhunske rezultate. On je zapravo i uveo taj možda jedan fanatični trening u bivšoj Jugoslaviji. Tada je iza sebe uzeo i Mirka Nišovića. I zapravo to, ja bih rekao, jedan specifični ruski sistem, koji je zapravo on naučio u Mađarskoj. Mađari su bili jako puno pod utjecajem te ruske škole. I to je bila jedna sasvim druga era gdje nije bilo niti tehnologije, niti ničega. Uzmi, udaraj. To se radilo po 30-40 km dnevno, u teretanama se također odrađivala jako velika kilaža, jako puno se trčalo. Ali ja mogu reći da sam ja isto jako puno uzeo od toga i meni se taj program jako sviđa. S time se slaže i Ljubekov prijatelj i trener Dragan Milanović. Ako kažemo da je njegova formula bila 2000 i više kilometara preveslanih u godini dana, 1500 do 2000 tona dignutoga tereta i 10.000 kilometara ili možda 10.000 kilometara pretečanih tijekom trkačkog treninga, plus, na primjer, 200 do 300 sati gimnastike, plus ostalih dopunskih aktivnosti, onda je to doista standard koji danas ima određene reperkusije na bolje poimanje suvremene tehnologije trenažnog rada. Matija Ljubek rođen je u Belišću 1953. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Valpovu. Bio je stolar po struci. Poslije upisuje Pedagoški fakultet u Osijeku. Diplomirao je na temu Razvoj kanu kajak sporta u Belišću. Godine 1988. povlači se iz profesionalnog sporta. Njegove prve olimpijske medalje bile su zlato i bronca u Montrealu 1976. godine. I iz kasnijih olimpijskih igara gotovo se uvijek vraćao s nekom medaljom. Zahvaljujući njemu, kanu od jednog marginaliziranog sporta postaje broj 1. Njegovim odlaskom entuzijazam za kajak kanu sport polako jenjava. Matija Ljubek je uspio afirmirati kajak kanu i naravna stvar, nama je žao što danas ne postoji takva sportska zvijezda kao što je bio Matija Ljubek, da na neki način pokrene neke nove procese u tom vrlo interesantnom i važnom sportu. Među najuspješnijim kanuistima je Nikica Ljubek. On pripada novom naraštaju, ali će uvijek reći da se i danas trenira prema standardima koje je postavio njegov otac, Matija Ljubek. Prije jedno možda 7 mjeseci sam stavio brkove, možda sam rekao možda tu snaga bila mome ocu, pa možda i meni da veću snagu.